अहानबदा हाउस फाउबगी मरोइबा पाउ पिजरे पंचायत इलेक्शन मतम थेंगथदना पांगथोकनबा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ना 2024 की दिसंबर थादा खंगहनबा लैख्रे हाइना एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल की वाहंगी पाखुम मिनिस्ट्री ना पिरख्रे खुरुमजरी Am-Istv पाउ मिरेंग ताबिरी प्रमुखपु तराम नौचुरी हाउस फाउबगी मरोइबा पाउसिंग मियाम द पिजरी पंचायत इलेक्शन मतम थेंगथदना पांगथोकनबा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ना 2024 की दिसंबर थादा खंगहनबा लैख्रे हाइना एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल की वाहंगी पाखुम मिनिस्ट्री ना पिख्रे हौजिक सथरिबा लोक सभा की नोंजू मिफम की ngarang famkhiba mifamda Manipuri की इनर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना अनस्टार क्वेश्चन ओइना हंगबा वाहंगी पाखुमदा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ना पिरक पाखुमदा पंचायत लोकल गवर्नमेंट ने मसिदी स्टेट सब्जेक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 7 शेड्यूल की मखादा स्टेट लिस्ट ओइना यावरी स्टेट पंचायती राज एक की मतुंग इन्ना चलाइगनी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 243 ई क्लोज 1 की मतुंग इन्ना सही मंगा खुदिंग की पंचायत की मिखल पांगथोकदबने आर्टिकल 243 ई क्लोज 3 की ना चही मंगा की मतम लोइद्रिंगै मिखल पांगथोकदबनी हाइनसु यावरी मणिपुर की ओइना पंचायत की ग्राम इलेक्शन अमसुंग जिला परिषद की मिखल 2027 की अक्टोबर थादा अरोइबा मिखल पांगथोखे मदुगी मतमना 2022 की अक्टोबर दा लोइख्रे 2023 की फेब्रुआरी 10 दा गैजेट नोटिफिकेशन थोकलगा मणिपुर पंचायती राज एक्ट 1994 की मखादा पंचायत समिति चनबा हौखे पंचायत की तरुक सुबह जनरल इलेक्शन 2023 की जून थादा पांगथोकनबा थौरांग तौरंखी अदुबो स्टेट ओरिबा लॉ एंड ऑर्डर ना मरम ओरगा येथोखे गैजेट नोटिफिकेशन 2023 की सेप्टेम्बर 19 थोखिबना डिस्टर्ब एरिया लाउथोख्रे हौजिकती सही से फेब्रुआरी 13 की प्रेसिडेंट रूल लैख्रे पंचायत की इलेक्शन मतम थिंथरबा सिदा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू लैबा कोर्ट केस लैबा लिटिगेशन पंचायत की डिलिमिटेशन पंचायत की रिजर्वेशन ना चिंगबा मरम सिंगना थोखनबने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नदी पंचायत इलेक्शन मतम चाना पांगथोकनबा स्टेट गवर्नमेंट मतम की एडवाइजरी इशू तौब लैख्रे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर नसु कन्फ्लिक्ट असी लोइसिननबा कन होनरी लॉ एंड ऑर्डर मेचिनरी मपांगल कनखतहले पीसफुल रिजोल्यूशन की डायलॉग हौरे हाइना खंगलकप लैरे मिनिस्ट्री नसु 2024 की दिसंबर 19 दा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दा मतम थिंथदना पंचायत मिखल पांगथोकनबा खंगहनख्रे हाइना पाखुम पिरख्रे हाइरी खांगाबो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए अक्रम सूर्यकुमार ना थौबाल तुरेल की तोरवान गन्नकना लैरिबा थौबाल वांगमताबा सोरोक मखागी काइथरकलिबा तोरवान अमदी लंबी की फिबम कोइन चथुन यंगसिनख्रे लाइकाय दुगी SSAWA ग्राउंड दा अनौबा पब्लिक स्टेज कम रूम अमा सेमनदनबगी दमक उरेप उयुंग तमख्रे खोंगचत अदुगी मतुंगदा वांगमताबा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा मिफम अमदा एमएलए सूर्यकुमार ना थौबाल तुरेन की तोरवान असे मफम कया दा सेमजिनगदबा हेना सोक्सिलबा जगह कया लैरे सेमजिनगदबा मफम अयामबसु यंगसिले अदुबो चही मरी मंगा से IFCD अमदी PWD की मखादा पाइखतकदबा थबक थौरम प्रोग्राम अयाम्बा से लेते हाइदुना लेफ की बना रिटेनिंग वॉल अमसुंग वाटर रिसोर्सेस न चिंगबा डिपार्टमेंट की प्रोग्राम अमता पाइखतप ngамदना लैरे अदुबो लैकायसिगी ओइनदी प्रिवेंटिव मेजर अमा ओइना लैरक असे चटपा यासिलक्ट्रबनिना MLA गे साइटगी उ अमदी बेम्बू पाइलिंग तौदुना सेमजिननबा होनरगे लैकायगे मियामनसु मसिदा अंगम मतेंग पांगसिनबियु अमदी डिपार्टमेंट की वर्क प्रोग्राम दसु हाबलगनी हायरदुना लैकायसिगी लैरिबा लैरक मचा मचा सिंग असिदा यारिबा मखै थुना कोयला थादुना सेमजिननबा केंद्र सिगी MLA सु ओरिबा MLA गे अपोकपा एक्स CMO इवोविगा तानदुना होनरगनी हायना थाजबा पिरमखी लकी लाइब्रेरी नहरो में नोइना खरा अलग में कोकाक मखा नोइना खरा होना बिरो मधुमा कोई पर्सनल कोई साइड के है वाले की में तो कोई मधुमा हम थुना प्रिवेंटिव मेजर वे तौनबा असी ने खातना हौनबा तौसे असी तंदा लोकर वे छमलते ने या तो सी लेरन को समसा से सोरो थारी ने हैप्पी लो हाईवे तो मथंग सिगी दर लाखदबा PWD आई हजन नम हाइजरे दर लाखदबा PWD प्रोग्राम दो सोना आपसे तो ने हेक या बगा कोई सु हाथ को होना चाहिए ना वही प्रोजेक्ट हम तेरे को बता सकते हैं
Lions International District 322D gi makhada Lions Club of Manipur Region na Flood Relief Project 2024-2025 ki matung ina haingang amasung khuraida relief material yanthokre sahi sigi megi tang kuntra amasung thangnaba numit kharada maruoina Imphal East District ki manung chanbada cheliba Imphal Turel gi launambal kaibadagi haingang kendra amasung khurai kendro gi mafam singda numit tara ga manga rom ising isaw mayok nakiba mafam singda Lions International District 322D gi makhada Lions Club of Manipur Region na Lions Club of Imphal East amasung Lions Club of Imphal Global aniga punduna ising na thumjin kiba yum singi imungda khudaki oibat mateng amade matung tarakpada tangai fadana changdraba yadraba polam mateng piba flood relief project 2024-2025 ki manung chana makha sathrak poina ngasi haingang kendra gi manung chanba haingang mayai laikai amasung khurai kendra gi manung chanba khurai sajor laikai dege Laitalaraba ising sauna di sokhalaba khangalaba imung singda kangkhal angang singi diaper amadi thaknana ba aphabe ising yanthokre Lions Club of Imphal East ki President Lauremba Megasandra Lions Club Zone 12 ki Zone Chairperson S Deveshor Imphal Global gi Vice President KS Khamba Past Zone Chairperson amasung haujikna DC Alert Oriba Agent Kumarsu Sarugyakhe DC Alert Agent Kumar Sharmana Lions Club ki pandam awaba tarakpa matamda mateng pangmina ba haibo wakalonda Lions International District 322D gi makada Lions Club of Manipur Region na Flood Relief Project 2024-2025 ke manung chana ising zauduna shokhan ba mafam sing mafam dalairiba Lions singna pirakpa report matung inna June thagi tang manga dagi khudaki oiba mateng panglaka lakpani haike कोई दी सरकार सुनती कोई ना गंबा खरा और ये सब तो पोर ख्वाइदी के अनंग बकांगुदा हंदे से लायंस द ग्लोबल सर्विस ने निपान खक ले अमना आहान बदा एनवायरनमेंट कर माइना मदर आर्सिबु प्रोटेक्शन तो उदगे उथाबा प्लास्टिक मयाम वास लेरिबा अदगी खोंबान नुबान तलिबे सेंगबसे एनवायरनमेंटल सर्विस की मन सेंगी अदगी आई अदुगा विजन मितांगबा मितांग लाक्तबसे मितांग बसिगी तांगदनबा करमाइना लायंगबा मयाम सिमा मिटकी अमा मदगी डायबिटीज हदा कुमसिगे थीमदे बिट डायबिटीज पु माइथि पीसे है हौजिक पावगी मरकथन अतेन ब्रेक अमतंग लौजरी मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Birtigan Rajat University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIVI and ITT. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sashinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sashiliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Wow Soccer company gi crown maker wheel Chahi yankhai suraba soccer company gi crown maker wheel Hauzik market ta phangbiragani Mahaw yamna leiba pisu yam chawba crown maker wheel saman mayam su mahaw yengbiu crown maker wheel Break matungda mayam bamukahana taram lokchari loina namakhataba pau pizari Fawaksau High School ge mahiroi singna Wangoi ZEO office talaktuna khongjang sanction kre Imphal West District ki Wangoi ZEO makhada laiba Fawaksau Government High School ge ojani transfer orders te tawkhibadagi join tawramdre aduna school asigi examination tawramlaga loishindana tha asigi tang kun ga tarukta mahiroi singna school asi so lonsin kraba matungda ngasi ZEO office laktuna aikhoi bu lairik tamhanbiu oja transfer tawbai yaningde transfer khudakta ka o haiduna pendaba kholau kya lauduna khongjang sangsinki mayang Imphal kendrugi oina sekmai jindagi khodak ichin foboge manung da laiba amata ngairaba school asida oja kunga taret leigadaba da oja taraga taru khaktana takpi tambire adubu class 1 dagi class 10 foboge mahiroi punna chamriga kuntraga nipan rom tamle hauze
ओजागी अवाट पलेरिंgai चेरक asida school asida oza transfer tokthokpa habasi maram yamna chade masigi matungda PSO gi mihut mari amasung school asigi mahairoi ahung amaga punna JEO wangoi ga famina duna wari sanaki wari sanaba aduda yanaba purak pangam khidre Pavaksau PSO na matam sang na afaba mahiroi puthokse afaba khunai semse haiduna academic campaign asigi manung chana school singda survey kaya amadi campaign kaya tawduna lakli lamdam asida afaba mahai kanglon purakna nabagi damak adu education department asena thawai yaudaba manba amadi mathau mosak khangdaba manba thawong kaya sa tharakpasi laibak thibani maramaduna hena kanba khongjang sangsilaktrungai da athuba matamda award oza sing thabira o loinana school asina sangsilakpa khongjang khudingmak pangal student organization Manipurna saugatkini haina finance secretary Yungkhaibam Askarna fongdoki hena kan khongeng sangsilak tringai da atuba matamda mahairu singi award bo oja sing thabiro aikoi jelio unabasi chhatra dagi mioi ahum amade be pangali student organization PSO gi mihut mari ga loina aikoi tare sangjaru re masida jelio aikoi ga janaba purpa ngamjadre maramdi jelio na hairibana award bo oja sing asi jelio gi site gi thabira kadaba deadline ama aikoi gi site pibiu haijabani jelio gi site gi haibana madu ai ngamjade khongjang asi handopiu haibi jelio gi site gi haijai adubo aikoi sangchaliba khongjang asidi aikoi gi oja sing ase amak thabira trip hobodi aikoi gi chhatra sing phawachau high school mahiro sing sanggeliba khongjang asida aikoi pangal student organization sunga sidegi fully support tawre ngasi dei saugalle haina aroi bone thamjai Nambol Assembly Constituency ki manung chanba Government Haukramban High School Kabok Singi Class 3 degina Class 10 ki mahiroi chohum rom leibada primary gi oina marifutara manga mahiroi leibani hairiba mahiroi marifutara manga singa sibu takpiriba oza ahumna puduna lairakpani award pa hapnana ba honringai July kungani pan English singani ga kunga manga da ojama transfer secretary marama sinanga si school asigi mahiroi pumna magna pendaba kholau kaya lauduna school ge gate ta thomjinduna oza pumna makpo school changhandana kholau kaya lauke oza transfer tawba yaroi award pa oza thabiro lenga ke school fagat hanbiu haibani chungba kholau kaya lauke mahiroi marifutara manga takpi tambina na ba oza taret legadabani adubo oza ani khaktang haure masina karamba government school fagat han bangam gadabge haina mahiroi singni mai kai dege thamlakle laingak na thubuda oja hum thabiro haina school student union gi thomi sing school management committee SMC amadi apunba luf ki thomi sing nasu laingak ta appeal tawke karigomba oja thabirak tabat thoroklabade makhatana makhal makha kaya gi khongjang sangsilagani hairi primary satrasi oina darka oi oza dari ne ado khoi hoje ahum khak lai dai ba primary gi oina oza sing je wa plan le bas asi gi mathak da khoi char bo oza so amu translate tawi ba je asi akoi nungai je de oza athu ma tam da khara thabi ro do char bo oza su translate order do khoi ya je ning de ka piu khoi school je phasane action view amadi akoi gi wali bo oza ma sing adagi chatra gi award apa adum ba hangsen view concern authority habadi Senpur gi oiba zonal gi education officer oibirba madam nasu puning sangbiu state asigi education gi director nasu puning sangbiu maru oina biar gi matam da yan function to biriba education gi commissioner nasu lenga ki school ni khanbiraga lenga ki school da kari kari sangadage oja ke legadage satra asuk leiragadi sigi ratio da oja ke habadage abiti munna khanbiraga da award for oja se yam thuna matang lab to biu lenga ki school se akhoi masen transfer tawna ba sang lai ta na ba school ji mutpane oja ma oina sincerely sacrificially abak to biragadi akhoi chhatra je swan phagalakani school phagalakani lenga ki school je mathang mathang phagalakani maramodna award for oja jing yam thuna happy hu haina aina amana appeal tawjari Internal Quality Assurance Cell IQS CMD Thambal Mari College Development Council Sidishina Manipur University ka puna khusam naduna Thambal Mari College oinamda thas gi tang kun go humdoi degi hauduna chathariba 1 week workshop on designing assessment rubrics and outcome basis evaluation ngasi lotion bagi tharamadu da Manipur University Kanchipur gi controller of examination T Santi Kumar Thambal Mari College oinam gi IQSC gi coordinator Dr M Somendro Thambal Mari College oinam gi principal professor
केएस मोहन अमदी डीएम कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर केएस दिनेश कुमार ना अथोइब मिथुंगलेन ओइना सरुग्याखे थरमदुदा सरुग्याखेबा कॉलेज सिंह ओजा सिंह दा पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट पिखिबग लोइना मणिपुर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर टी शांति कुमार ना कॉलेज सिंह ओजा सिंह ना सिगुमा प्रोग्राम सिनबा असिना मतौ करमना क्वेश्चन सेम्बा एग्जाम पांगथोकपा अमदी ओजा सिंह दा तोंगान तोंगान हिरम सिंह दा चावना कानब पिबा ngamgani असिगुम्बा वर्कशॉप तोयना पांगथोकपना NEP 2020 na piriba guidelines sing da su kanaba phongwa ngamlagani college sing da su lakpa workshop yauriba oza sing da su college kya da gi lakpa oza sing da su workshop yauriba oza sing da su thagat ba phongdoki University parekha pangthok sabagi wani maru oiba thaudangdi aikoigi selected college sing da laibiriba faculty members sing ayamba lobi godoribani क्वेश्चन सेमदगी हौरगा येंबदगी हौरगा परीक्षा हाइदोक पावबगी मसिगी कनोसे पुनमक से अखोइगी कॉलेज सिंसिगी कोऑपरेशन यावद्रगदी यूनिवर्सिटी खक्तना तौबा हाइबसे कैसु ओथोरगदब पोनी लोइसलपद मरुइबा पाव अमुका हन्ना पिजरी पंचायत इलेक्शन मतम थेंगथदना पांगथोकनबा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राजना 2024 की दिसंबर थादा खंगहनबा लेख्रे हाइना MP डॉक्टर अंगोमसा बिमोल की वाहंगी पाको मिनिस्ट्री ना पिरख्रे हौजिक फावबगी नदी मणिपुरी पाव मतांगसदा लोजरे मिरेंग ताबिर बपुनमक मुका हन्ना